man pong paganaka ang National Telecommunications Commission o NTC Region 3, kareng kaya katamong kabalen, magbalak magbakasyon, ngening Maleldo. Agpangkang Director Azor Sitchon, masirila po ngeni, ring manloko online o scammer. Kaya be kanu kareng karelang modos, ing fake booking kareng resorts, murang tickets kareng piaglon, fake tour packages, at detang sasabing sinambut kayo king raffle. Paganaka na po ning opisyal maging mapagbante kareng ausandang too good to be true na offers. Bukod pa karen miuso mo naman ing love scam. Kini kanu, kwa na nakapalob ning scammer ang gana king palsintan me. At patse malyari na ita, kanita nakakanugi sa nan malinamnam. Click ang link from your cellphone, okay, kaya kang laptop o desktop, istong may hack itang scammer, akwa na itang kang informasyon kaya ka, na chuket ang kaya kang cellphone o chuket kaya kang gadget, retang one-time PIN, password, at luwa pang informasyon, akwa dala. So, dakal na rin mabibiktima kini, kayong bangko, karing e-wallet. At ngini, atin mo namang love scam, kentawli, Itong pa yan? Palubalan dala rin kabalenta mo, retano kong bisang maninap mag-abroad. Usually, gabitan ng profile, Westerner, Western or America. Anya, may attract yung kabalenta mong bisang makapag-abroad. So, oren ding lalagan na, and of course, itang kayong job placement, kayong obra, mag-offer lang makasanting ang offer, hanggang kaya rin kabalenta mo, maniwala na lang, ini pala, text scam lang din.